I za subotu i nedelju, zbog onih koji nisu bili jutros na liturgiji, jedno obaveštenje, a vezano za narednu subotu i nedelju. U nedelju nećemo služiti liturgiju u onom uobičajenom terminu, dakle u 8:30, nego ćemo je služiti u produžetku vaskršnjeg bdenije, dakle uobičajeno subotnje bdenije, koje inače služimo. Ovog puta ćemo početi negdje oko 8:30 i negdje u ponoć, dakle subota na nedelju, služit ćemo liturgiju. Dakle, ujutro neće biti, a onda nedelja, na ponedeljak, 31.1., služit ćemo baš u ponoć svetu liturgiju i pozivamo vas da dođete i da demonstriramo u duhu i bogoljublja, istinoljublja i bratoljublja silu i bogatstvo crkve, jer taj termin, ta famozna novogodišnja noć i taj jedan novi idol satkan od ničega, vrlo lako ispari, gotovo nestane pri moćnom naletu i disanju onoga koji je prije svih vjekova rođen, a tu je u vremenu i diše tom svojom božanskom vječnošću i taj dah hoće da podijeli s nama. Zato nema potrebe da se kačimo za nekakve praznične slamčice, pokušavajući da udahnemo vazduh kojega nema. U onom trenutku kad se, eto, te kazaljke, zapravo makazice, koje skraćuju naše vrijeme, preklapaju i guraju nas u jedno potpuno besmisleno praznovanje zdravog čovjeka, potpuno nedostojno. Zato, baš u 12 sati služit ćemo božanstvenu liturgiju i paralelno sa vatrometom i onim pjesmama i onom radošću koja kao pjena nestaje, mi ćemo uz Božju pomoć da napredujemo nošeni blagodaću Hristovom, dakle blagodaću crkve ka tainstvu spasenja, ka tainstvu zajednice sa besmrtnim i vječnim, ka tainstvu pričašća. Tako da znate, i još jednom, za one koji zbog nedostatka pažnje možda nisu dobro razumjeli, jer važno je, subota na nedelju bdenije oko 8:30 sa liturgijom, u nedelju ujutru nemamo liturgiju, ali je imamo uveče u 10 sati će početi jutrenje, jedna kraća verzija bdenija, jutrenje u 10 počinje, a liturgija, dakle, tačno u ponoć i poslije toga možemo onako svi sabrani da se ovdje u ovoj sali okupimo, u duhu crkve malo podružimo, utješimo i u miru vratimo svojim domovima, da bismo ovaj post nastavili da postimo kako valja i kako je blagosloveno i dočekali veliki praznik rođenja predvječnog Boga, radi nas, eto i čovjek, Bogu čovjeka Isusa Hrista. Jesmo razumjeli, jesmo?